آبائي وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها برسول الله في هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى رسول هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد بن عبد الله وصحبه أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عن باب المرأة utawi iki kubab nerangaken wong wadon wahdaha hale suwijine mar'ah iku takunu ana babun utawi iki kubab al-mar'atu utawi wong wadon wahdaha hale sijine mar'ah iku takunu ana apa si sapa si mar'ah ana iku soffan sak baris. Babun utawi iki kubab ai hadza al-mar'atu utawi wong wadon wahdaha hale sijine wong wadon iku takunu ana sapa si al-mar'ah ana iku soffan sak baris. Bab nikah nerangake tentang sholat tah orang bini ketika sholat berjamaah. Jadi beda aturan-aturan dalam meraih pahala 27 derajat yakni sholat berjamaah nikah, tentunya dengan cara-cara yang telah diatur oleh agama, oleh syariat. Jadi tak ben seroben, jangan kui aturan tibi. Taib. An Anas bin Malik saking Sayyidina Anas bin Malik qala dawu sapa Sayyidina Anas bin Malik shallaitu salat sapa ingsun ana yo ingsun Anas bin Malik wa yatimun lan bocah yatim fi baitina ing dalem oma ingsun khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam ana mburine Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummi hale utawi ibu ingsun ibu Siti sinten Sayyidina Anas bin Malik geniku Ummu Sulaim wa ummi utawi ibu ingsun Ummu Sulaim yaiku Ummi Sulaim iku khalfana ana ing mburi ingsun. Shallaitu salat sapa ingsun ana ya ingsun wa yatimun lan anak yatim fi baitina salat ing dalem omah ingsun khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam ana mburine Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummi utawi ibu ingsun Ummu Sulaim yaiku Ummu Sulaim iku khalfana ing dalem mburi ingsun. Sayyidina Anas bin Malik khaddami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mulai dari kecil, semenjak kecil beliau diantarkan oleh ibu yang bernama Ummu Sulaim ketika para sahabat yang dalam keadaan mampu untuk membantu dakwah Nabi bodos nyompong dunyana, bodos nyompong separuh, bodos nyompong seprapat kang kui perjuang na Kanjeng Nabi. Maka Sayyidatuna Ummu Sulaim ni kebingung apa saya bagi dak Kanjeng Nabi yang kok tandi apa? Saya kok tandi apa saya bagi ke Kanjeng Nabi?
engkau bener orang soki, engkau bener orang cokop, engkau bener orang mampu. Akhir putra anda saya bagi. Tonton Sayyidina Anas bin Malik nikah, seki kene. Pasraki dek kanjeng Nabi, bagi ke kanjeng Nabi nikah ya Rasulullah. Kula tak ada saya bagi ke panjenengan kecuali anak laki nikah. Tuti putra saya bagi dek kanjeng Nabi sareng Sayyidina Sayyidatuna Ummu Sulaim sareng ibu saya solihah kala. Akhirnya Sayyidina Anas bin Malik tumbuh besar dalam pendidikan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking kenen Sayyidina Anas bin Malik ini kadang munesoro tak beli. Sayyidina Anas bin Malik ini saking kenen ngadam ke kanjeng Nabi khaddami Rasulillah. Rasulullah oleh ke pasar abid sama mulia. Demah Anas bin Malik eresare. Ternyata Sayyidina Anas bin Malik amain bi pada nek kenen kia. Mainan mungkin mau cara makin peta umpet napa ngerem teke tekan kas abid kanjeng Nabi nek aden teh akhirnya sare bi kanjeng Nabi demah Anas bin Malik. Sorole meleh tapi ada beli. Ternyata sedeti tepak niki Sayyidina Anas bin Malik lainnya ngerem Sayyidina Anas bin Malik sedeti. Kalah dari budi bi kanjeng Nabi. Tutupin mereka patah. Takut bisa Sayyidina Anas bin Malik. Engkau tahu tanang ria. Ada pasti kusti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking kenek ngadem ke kanjeng Nabi sampai sorole meler tak boleh. Titiin mainan ketemuan kancana. Radhiyallahu taala anhu warda Sayyidina Anas bin Malik. Nah, ketika beliau neka salat, sallaitu ana kata beliau, aku salat wa yatimun fi baitina dan aku salat bersama anak yatim laki. Fi baitina salat dalam bungko, salat berjamaah bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ummi Ummu Sulaim khalfana, sedangkan Sayyidatuna Ummu Sulaim aneka posisinya bereneng budina Sayyidina Anas bin Malik ben yatim neka. Tayyib. Berarti apa? Dari hadis neka pertama makna daripada hadis neka menunjukkan tawadhu'un Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nutuaki Kanjeng Nabi neka salat sunnah neka. Salat sunnah itu ilmu Sayyidina Anas bin Malik sekene bi kana kene pun Kanjeng Nabi ini kegelem salat. Ya. Dari bagus akhlak Kanjeng Nabi, dari luhur tata krama Kanjeng Nabi. Juga menunjukkan betapa kasih sayang Kanjeng Nabi ini kepada anak kene. Anas bin Malik kene yatim. Yatim ini kan berarti kan kita beli. Yatim berarti kita beli. Mula beli kibene yatim. Mau beli dengan masih gula yatim yatim neka setan di bapak king kisi kita beli yatim kan beli mon bine yatimah mula baligh bene yatimah mula baligh bene yatim boleh di neka berarti pada kene neka Anas bin Malik kene si yatim berarti kepada kita beli kepada kene neka menunjukkan apa kebelasnya Kanjeng Nabi, kasih sayang Kanjeng Nabi dekat anaknya kene. Kedua dari hadis mereka jawazus shalah li ajli ta'limil jahil aw li ghairi dzalik minal maqasid al mufidah. Diperbolehkan salat untuk memberikan pelajaran kepada orang yang tidak mengerti. Artinya salat kelak Kanjeng Nabi juga aparing pengertian cara salat rida ya. Walaupun bi anak kene. Walaupun berengkana kene. Ta'limul jahil. Supaya anak kene ini keoneng tata cara salat dek remamun.
orang laki cara aruku berarti orang laki mau naruku tabah sujud abek mekar. Mau orang bini asujud ya to'ot tengah napa tadumu ba'duha ila ba'din pemerkuku mun ring bini nika tak pada bi orang laki nika disaksikan oleh kanak kene saknya Sayyidina Anas bin Malik benih saksian kelaban kanak kene seyatim nika dari rumah Kanjeng Nabi sholat tah bekto asujud ben aruku dari rumah ibuun ketika sholat dalam sholat carana aruku ben asujud. Nah, kemudian yang ketiga dari hikmah nikah jawazu salatu jamaah fin nafilah lakin bisyarti alla takuna bisifatin daimah. Boleh melakukan sholat sunnah dengan dilakukan secara berjamaah sholat sunnah, tetapi bukan terus untuk selama-lamanya, hanya sesekali untuk taklim. Tak masalah. Nikah Kanjeng Nabi ya sholat nikah sholat sunnah, tapi Ibudin bin Sayyidina Anas bin Malik elakuan dan berjamaah Kanjeng Nabi tak negur. Kanjeng Nabi sholat sunnah berdesya atoro berdesya berjamaah Kanjeng Nabi tak tegur, cuma syaratnya sifatnya tak terus menerus, tak setiap sholat sunnah berjamaah, setiap sholat sunnah berjamaah, enten hanya napa beja apa sholat sunnah nikah elakuan dan berjamaah. Untuk taklim, nah anak suruh sholat berjamaah, duha suruh berjamaah, tak masalah. Walaupun sholat sunnah nikah utamana elakonen tidak dengan cara berjamaah. Sholat sunnah nikah afdollah elakonen tak kelaban elakonen kelaban cara berjamaah. Cuma mohon untuk mentaklim, mentakdib, tarbiyah supaya orang ria terbiasa. Karena kene dia terbiasa duha berjamaah, qoble ba'diyah berjamaah dalam rangka taklim sebung masalah, tapi sifat itu bukan untuk daimah, bukan untuk terus menerus. Paham kau jangan gula nih? Pahamin malah tak waruai na omong nih. Dari hadis nikah juga bisa kita ambil pelajaran makmum selebih dari situng dua atau lebih dua faktor posisinya berneng khalfal imam berneng samping tapi berbudi kecuali duaan imam situng makmum situng berde samping tapi mon lebih dari dua atau telok maka posisinya makmum nikah berde sebelah budi bene-bene pengkir bene-bene samping tapi bede ibudina nikah mon makmum lebih dari dua atau betul telok mon duaan senikah posisinya tak masalah, tapi mon lebih dari dua telok atau lebih banyak dua atau lebih dari dua telok posisi bede budi anekah Sayyidina Anas bin Malik marsenekah yatim baru kemudian ibu bede budina berarti jarak dari imam mereka bede budi na bede samping mon si makmum lebih dari situng dua atau betul lo bede budi. Taib. Kemudian dari hadis mereka oleh berjamaah bingana kene tetap oleh fadilan berjamaah walaupun kita balik sampean berjamaah bi anak sampean berjamaah bi anak walaupun anan sambian kita tetap oleh kencana berjamaah walaupun kita beli. Kemudian dari hadis nikah bisa kita ambil pelajaran taqdimur rijal 'alan nisa, mendahulukan laki-laki daripada perempuan. Teti posisinya saya berjamaah nih nikah Kanjeng Nabi Anas bin Malik yatim baru kemudian Ummu Sulaim budi nikah. Sekalipun nikah anan sambian sampai na sholat berjamaah selake ngimamin benih si anak nikah bede pinggir sambian benih anak resabek yada anak laki maksudnya baru kemudian ibu nikah urutan walaupun nikah mahram sambian anak
Kompoi ya umpamana. Sampeyan di anak laki kene utawa kompoi laki kene. Bene salat bareng sinika. Mun sampeyan bine orang bine ya ada imam, selake, anak bine. Jadi soft terakhirnya ke bine. Anak berdaya ini ke takdimur rijal ala nisa, mendahulukan orang laki daripada orang bine. Berarti walaupun nikah mahram, anak, kompoi, penakan masalah orang bine, bene cicir senikah. Walaupun lagi nah, se ngimame mahram engki. Karena kene kompoi ya anak tetap selake bede-budin persis budi-budin imam, baru kemudian ibu. Bena cicir, bena apolo. Paham ini? Baik. Nikah salatul mar'ah ma'a jamaah ma'a apa taqdimur rijal 'alan nisa. Terus karena nikah aturan, makanya neng musola kasah saungguna tak tepak mon satir bede tengah nih kawan. Berarti ring bine bede samping lurus berarti saking bede kacek satir mesti tak senikah. Bine bede budi lakean baru bede satir bede budi baru kemudian orang bine atur senikah. Mun pendapat si mu'tamad ini kata oleh genjerna berjamaah tetilang ker se soft ne ke saparo se edaje ne lake se lauk ne bine ini kata anya mah asolat berjamaah tak oleh genjerna solat berjamaah walaupun beda pendapat cuma sangat lemah tak oleh genjerna fadilana barisan tok mun berjamaah tetap oleh petoleh derajat king tak oleh fadilana barisan tapi ini tak kuat selebih kuat pendapat orang saya berjamaah beda satir tengah nikah selebih kuat pendapat tak oleh fadilana berjamaah percuma mangkan kula kira ngoca aturan dalam soal berjamaah ini kebeda waduh cuek ruwet tareng karo apa jeung tak bisa ngere ibadah. Mangkan mau nang ke baya langgar kula pon lekut sekut mainan ning tempat rutinan kau lah. Ki perkara tak jadi ngaki pon lama depak. Teti atur no orang berjamaah nih ke imam makmum lake satir baru makmum bine. Tidak satir ya kan kene apapun sebisa sekiranya mah lengaleng antara orang lake dan orang bine nikah. Tak harus semak menabi makmum bine nikah. Walaupun jauh tak masalah. Ya, nikah annal mar'ata la tusaffa ma'ar rijal la tusaffu ma'ar rijal walau kanu min maharimiha tak oleh sebaris antara laki bireng bini sebaris tak oleh ikhtilat nih kekinangannya mana nah mulai ikhtilat nih kah apa jeng ikhtilat hanya ma campur nih kah nyama abolong nih nyaman karena mon se makin madrasah se ranting sidogiri nih kah mon se tak di ruang kelas EPS antar laki ben bine pengakui cadar nikah pun hanya untuk menanggulangi atau mengurangi ancaman dari guru karena guru kiai sepuh debu orang yang ngaji tapi apolong laki bine tak bakal oleh ilmu si manfaat Nabi tak salah debun Kiai Nawawi maka siasaten karena abang guna gedung boleh tak bisa melarat ada lahan masalah repot tanah pun tak mungkin nih kadar menjaran dia cadar aja ya cadaran tempat masuk sekolah tok nih kebon kayak malah tak rasa mulai nih duka lagi pi cadar pun kayak tempat sekolah tok nih cadar lah karena oleh ikhtilat nih kata oleh saya oleh cuma pasar di kenangan tawaf tak bisa hindari mon orang tawaf khusus laki khusus bini tak bisa pasar laki bibine enorjoy beri satir der majaran tak bisa kecuali neng situng negara ketika neng Hadramut nih kebede pasar pacan khusus bini ada yang laki sekali bisa
Eh, terakhir dari hadis nikah, bagaimana syariat hirsus syari' ala ibtiadil mar'ah anil ikhtilat birrijal. Nikah begitu ketat syariat nikah, cek sampai beda orang laki orang bini acampur apolong ikhtilat ini cek sampai terjadi. Nikah syariat nikah sampai dalam sholat pun beda satir. Dalam sholat berjamaah pun beda tata cara supaya orang nikah antara laki bini ini tak campur tak apolong. Terus dia remah lain. Cek ring sholat baik tak oleh orang laki bini nikah apolong. Ikhtilat nikah. Apa boleh lain nikah? Ya tambah. Pengajian umpama ada satir. Lah kelo itu di situ. Majelis umpama. Maaf kalau non sebu. Bodoh majelis zikir, majelis napa we, majelis solawat, majelis zikir, ikhtilat. Tak usaha dari macaran orang laki bini repesa. Kering sholat be pesa kok boleh lain ibadah selain. Ibadah pokok ni kalau. Nika pun hirsus syari' ala ibtiadil mar'ah. Nika supaya kelihatan daripada napa syariat nika begitu napanya mana esto dalam masalah ikhtilat nika cek sampai terjadi. Ki umpamana tak aman, tak bisa ya bojang berjamaah orang bini umpamana tak bisa hindarin dia. Tahu saya berjamaah itu sholat di bungkon be, munfaridatan be, bitibian be. Hindaren ikhtilat laki ben orang laki ben orang bini. Lah nikah situng dari situng hadis nikah bisa banyak pan hukum. Ya. Jadi oleh orang berjamaah solat sunnah tapi benih halal muabbadah benih untuk apa? Benih sifat daimah, benih untuk seterusnya hanya sesekali untuk memberikan pelajaran. Terus oleh berjamaah bi anak kene walaupun kita balik. Kanjeng Nabi contohnya. Kanjeng Nabi solat bi Sayyidina Anas bin Malik wa yatimun ben kana yatim. Yatim ini berarti kita balik. Kemudian napa? Taqdimur rijal 'alan nisa. Imam kanak kene laki yatim gele Anas bin Malik laki yatim nega laki baru kemudian orang bini. Jadi orang bini bi orang laki bi orang bini mau berjamaah nega laki na nega bini na nega anan benih cicir tetap orang bini beda paling budi barisan berembudi. Nega benih ngeremnya kireng bini justru nega jaga orang bini ngangkat derajat orang bini supaya tak terjadi ikhtilat supaya tak terjadi campur antara yang laki dan yang bini. Terakhir dari hadits nikah syariat nikah ngelarang orang laki bini nikah ikhtilat apolong itu disitung hatta dalam sholat apa boleh di luar sholat. Umpama istighosah umpama doma je rombongan laki bini jadi mulai neng apa neng pi kepala apolong laki lo nggak dawat nyaman doma istighosahan jangan apolong laki bini. Bini orang menyandu bolo lagi dua ya enggak boleh tengah. Cicaran pun lah salam ponan. Udah orang bohong orang setira tak cak berdaya kalau apa jeng benih ini ke perkara orang ini tak kelar ngelakuin terserah cak ngobrol ke hukum cak merubah deka tatanan agama area cara area syariat perkara tak mampu ngelakonin tak usah benar masa lebih benar daripada syariat agama sepon lah bukan tak bisa otak atik ponan ilari cara orang sholat cara orang ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala tipola sampean dilangker cek sabar ning pinggir satir nika orang berapa sih orang laki paling banyak kelema langker je gila orang laki baru beri satir tengah orang bini kasampunan. Makanya labeng ini kan mesti dari budi beda labeng kanan kiri beda labeng tenika labeng orang laki saya kasih labeng orang bini satir beda tengah istimewa mon seneka istimewa jadi dorm masa anu saya ya lekare kadung
terserah ponan ki pokon lah sini kebon badan ponan dadi aturna niku bene-bene separo wedeng bene orang laki kanak kene baru orang bine sini kah orang laki kanak kene terakhir orang bine aman tayyib termoga detail masih manfaat babu fadli du'afa wallahu a'lam bissawab. اللهم صل أفضل سعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل اللهم صل أفضل كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مهل الكتر أنثى رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا سكل كل حلالا دائما وأخلاتك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب غرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله الفاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أهل بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات وأمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عقاسم الفقه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وكي عاقل بن سالم قدو رباني سن الشيخ عبد القادر الجيلاني حسن الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري وأصول مفرم ودو الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد البارس ودو البار الحبيب عبد الله بن نوس بن ضرب وشمد بلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قطب الملك الحبيب علي الهبشي وأصول مفرم ثم إلى ركي جاسم نور سالم وزوجته وجهاشم رافي وزوجته وأصول مفرم ثم إلى ركي عبد الله مسلم بن هاشم رافي وأصول مفرم ثم إلى رئيس بهذا المقام الجد عبد الله وزوجة الجد بران وزوجة الوالد منير علي وزوجة الوالد أحمد خليل عبد الله إخوانه ثم إلى الحبيب جعفر بن شيخ السقا والحبيب أبو بكر قرسي وحبيب شيبة بوتي والحبيب
عبد الله بن عبد القادر بن أبي فلقي والحبيب الصالح بن سالم التنقل ووصل ثم الحبيب هادي بن عبد الله الهدار الحبيب محمد الهدار أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلوم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة ونتغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خدمة وعافية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين جميعا أن الله يسر كل أمورنا أمر الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.